sa kagudom, kung naakay lagot mon, ugutanon. Ugutanon. Nananom kog kalbasa, alugbati ug sayote, aduna pa'y kamansi, kamunggay ug patani, balanghoy saging kamote, daghan pang mga lagot mon, ugutanon. Ugutanon. Utanon ug lagot mon, ang akong gipangtanom. Laksik ta kalawasan, kon mo kaon tagutan. Utanon. Sa maisab ko nagtanom, aron na asad ko'y makaon, parisan ug utanon, ug kanang mga lagot mon, aron di ko mapasmuhan, masudlan ang akong tiyan bisan lagutan.